amakuru baremwe barayabahisha ariko ibyo bintu n'ukuri. Burundi ntago bujya bushira hanze ibyarwo bakora mwibanga cyane ko bitwa ngo nabagumya banga. Inkuru itugezeho kano kanya nuko ngo mama 23 yamaze kugota kira kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ndagira ngo tubanze tubyumve hanyuma ntabwo abantu babyemera. Abantu bahariya kubera ko bahishanye nayo makuru barabipinga bagahakana ko atari byo. Nibakomeze bahakana ariko bizarangira bigiye ku mugaragaro buri wese bigaragariye buri wese abibonye ko cyane ari abantu b'abanyakinyoma mu gihe twebwe bavuga ko ari twebwe kubijyanye n'igotwa ry'ikibuga cy'indege cya Bujumbura hasi ndetse no ku butaka munyemeye tubyinjira nemo neza bikavugwa ko inyeshyamba z'u Rwanda ku ruhande rwa mukira gati ya F23 zinjiyemo hano hantu muri Uvira ziyambitse imyenda y'impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarendo. Amakuru akavuga ko bamwe bagumye Uvira abandi bakinjira hehe bakinjira Bujumbura. Amakuru hariyo nuko n'ubundi Bujumbura bimazemo iminsi ibisimba itindaho. Ariko amakuru yacu twikurira indani kwa ndani avuga ko umugabo bita Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ageramiwe mwibanga akavuga ko umutekano wongerewe abamurinda ni benshi abajepe abasirikare benshi ndetse bashobora kuba bari kubye gatatu umutekano w'umugabo bita Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Donc abaturage bo urabizi bo no kurya no kuryama nta kindi babakinya gatambara ku maso. Ariko bo abayobozi bo bazi ibintu biremereye barabigira ibanga nyine bakavuga ati ubwo nyine duteze umutwe nk'umumobwa cyangwa umwogoshwa tutegereje ibiri bukurikire bo barabimenya ariko ntibabitangariza umuturage ngo abe yamenya amakuru. Ku by'ukuri Bujumbura ifite ikibazo kandi iraza gukubitwa. Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mu dukurikiye nizere yuko muri amahoro cyane abarundi kazi ni muri ya gahunda y'iminota mike twihaye yo kujya tuza hanga kubagezaho amakuru y'ibiri mu kubera hariya indani mu Burundi. Twamaze kumenya neza ko amakuru baremwe barayabahisha ariko ibyo bintu n'ukuri. Burundi ntago bujya bushira hanze ibyarwo bakora mwibanga cyane ko bitwa ngo nabagumya banga. Urumva izina n'iryo muntu kuki batarimo bahereza abarundi bari imbere mu Burundi amakuru y'ibirimo kubera hari imbere indani mu Burundi barabiterwa n'iki? Ikibi ntabwo kijya ku mugaragaro. Ikibi kiba mu mwijima kigakorerwa ahihishe ahiherereye. Niyo mpamvu bitwa abagumya banga. Ni banga rimeze rite kubera iki bitwa abagumya banga? No kuvuga ngo ntabwo ibyabo babifuza ko bimenyekana. Niyo mpamvu batemerera abanyamakuru ko bisanzura. Niyo mpamvu niyo bakumenye ko amakuru yabo wayashize hanze bagira gute barakugirira nabi. Ibyabo ni mwibanga nyene n'abagumya banga. Tumaze iminsi tubabwira yuko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya mu gihugu cy'u Burundi cyugarijwe cyamaze kwinjirirwa. Inkuru itugezeho kano kanya nuko ngo mama 23 yamaze kugota kira kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ndagira ngo tubanze tubyumve hanyuma tugaruke nyuma. Ntabwo abantu babyemera. Abantu bahariya kubera ko bahishanye nayo makuru barabipinga bagahakana ko atari byo. Nibakomeze bahakana ariko bizarangira bigiye ku mugaragaro buri wese bigaragariye buri wese abibonye ko cyane ari abantu b'abanyakinyoma mu gihe twebwe bavuga ko ari twebwe turabanyakinyoma. Ararasira Baraka ararasira hehe bana natwe ugiye kubimenya umenya kandi umutego mutindi aba bagabo bateje Evariste Ndayishimiye n'umutego mubi cyane adashobora kuza gusimbuka uko byagenda kose n'umutego agiye kwisangamo kandi ntago ari we gusa ahubwo n'abanyagihugu cyane baturaniye hanga Bujumbura uyu mutego baraza kuwisangamo ndetse already bamaze no kuwisangamo. Ni inkuru y'akababaro ntago nakubwira ko nzanye inkuru nziza cyakoze ku ruhande rw'aba bagabo bepiyo ngiyo bashobora kumva ari inkuru nziza ariko ikaza no ku inkuru nziza ku baturage b'abanyagihugu ba Bujumbura kuko byibuze ibi nibiramuka bibaye ngiye gutangaza biraza kuba bikuye ku ngoyi cyangwa se biraza kuba bitabaye abaturage ba Bujumbura kandi muze munareka tunavugisha ukuri tubivuge ko biri uko byagenda kose. None ko Serabine bamushimuse
gusa nabyo ndagabika urumva nabyo kugeza kose nzanye version nshyashya ni mu gitondo cyo ku itariki 10 comment twikomereze hanyuma nawe utwanga sinzi impamvu tureba kandi utwanga sinzi impamvu tureba kandi utwanga simbi nibiki uko byagenda kose icyo wanga mukabana harya ngo niki none se ubuko mwanga neva ni mubanyaho mu Burundi ko mbizi mu mwanga ntimubanye mwanga se mukamukira iki neva murabanye kandi nta no muzamucikira cyakoze igihe cye kizarangira yibuze we muramwanga ntimubasha no kuvuga cyakoze nye muranyaga mukavuga andika muri comment rwose nta kibazo andika mukubishaka ariko ikibazo cyo nuko zikomeje kugwereza bandike rwose nyemera twinjiranire sasa ahubwo rata bandike ibyo bashaka urumva urugamba rwamaze kuba rukomera ku buryo ingabo z'u Burundi zimwe muri zo zamaze kwemera zikamanika amaboko zarangiza zikajoininga zikemera kwihuza n'uyu mutwe w'inyeshyamba kubera ko ari kubona ko nta nto guhungira bafite ku buryo nasenye n'uwise ngo Seigneur de Guerre uwise ngo Seigneur de Guerre yamaze kwiripotinga uwari wise ngo ni General Janvier Karayire yamaze kwivuganirwa mu birombe cyangwa se yamaze kurasa mu birombe ibi byose byategwa bw'abarundi mbere ko nije mu rugamba rw'amasasu ndetse no kuyo ndege irasera mu birometero 1000 reka maze ninjirire kubijyanye n'igotwa ry'ikibuga cy'indege cya Bujumbura hasi ndetse no ku butaka munyemeye tubyinjira nemo neza mbahaye ikaze mwe muri muce byo bitandukanye bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengera bwaryo mbahaye ikaze mwebwe muri mu Burundi aho kuvuga bidakwiye bitemera aho buri muntu wese agomba gushyira isheni ku munwa wa uri mahanga cyangwa se he utagomba kuvuga ibera mu gihugu Sende David kari igomba kuyobora ikanavuga ndetse n'imbonera kuri aha abandi rwose mu muturage ndetse ntago wemere kuvuga hanyuma muri kuvuga ngo sinongeye inkuru z'u Burundi ngo nzihorere bigende biteze zireke bigende bitinde umunyamakuru ngomba gutangaza kwitwa ibabo muri wino nkandikanya neza gatangaza yego mbaye ikaze ratamwe muri bice byo bitandukanye hanyuma amakuru ari nayahe biravugwa ko nyuma yuko nta ndege iri guhaguruka Bujumbura ndetse nta niri kuhagwa amakuru avuga abantu bari ku mupaka za Gatumba ndetse na za ku mupaka za Gatumba kuri imipaka yombi yinjira mu hari na za Kavimvira amakuru avuga ko hari abasirikare benshi uruvungazoka bivuga ko binjiye biyambitse imyenda y'isivile ndetse n'abagaragaye basa n'abazamuka mu bambaye imyenda y'impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi nyamara mu minsi itambutse ndetse no ku munsi w'ejo bikavugwa ko inyeshyamba z'u Rwanda ku ruhande rwa mukiragati ya F23 zinjiyemo hano hantu muri Uvira ziyambitse imyenda y'impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarendo amakuru akavuga ko bamwe bagumye Uvira abandi bakinjira hehe bakinjira Bujumbura ntumbaze ukuntu babikozemo ntumbaze ukuntu bagiye amakuru hariyo nuko n'ubundi Bujumbura bimazemo iminsi murabizi ko umugabo bita Everest Navana yashimiye amazi iminsi atakavuga ko yinjiriwe ndetse avuga ko yatewe murabizi maze iminsi mbabwira ko uyu mugabo akunda gukingiranirwa mu nzu cyangwa se bakamuhisha cyangwa se bakamucikisha mbabwira ko ari nambushi iherutse kuvuga ko yaburijwemo yari yatezwe mu nzira ubwo yari kuva Bujumbura yerekeza Gitega ibisimba itinda ariko amakuru yacu twikurira indani kwa ndani avuga ko umugabo bita Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi ageramiwe mwibanga akavuga ko umutekano wongerewe abamurinda ni benshi abajepe abasirikare benshi ndetse bashobora kuba bari kubye gatatu umutekano w'umugabo bita Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi murabizi ko twubaha abayobozi twubaha president ndetse n'abandi mu makuru tutangaza ariko mwabantu mwe Bujumbura irageramiwe reka nirasire kurega icyo nshaka kuvuga amakuru atubwira ikirero amakuru atubwira ko nyuma yuko habaye mu infiltration anyura ku mupaka Gatumba Kavimvira mu ijoro masaha y'ijoro amakuru akavuga ko bamwe batangiye kugenda bambaye za night vision andi amakuru akavuga ko isanga umuriro wa Bujumbura ushobora kukavaho wose cyane ko nta n'uwo bifitiye internet ni igihuha umuriro ni igihuha bikavugwa ko isaha uyu muriro wa Bujumbura ushobora gukupka kuvanwaho isaha iyo ari yose reka mbibira akabanga mbere ko ntangaza byo shaka kubabwira nimuza kubona umuriro ugiye cyangwa se ukupke mu masaha y'ijoro
uryama ntasohoke mu nzu n'uwari uri hanze nashaka yinjire mu nzu kuko hari agatendo kari buze kuba kagiye kuba muri Bujumbura sisi mbene ibanga aba bagabo nta mikino bafite abagabo barakaye ndaza ngaruka ku mutego ka utindira utura umutego w'umushibukano mutego uri ku rundi rwego abagashobora kutaza kurenga ndawugarukamo umutego uri muri Uvira ntabwo uri Bujumbura indani hanyuma reka ninjira ku bijyanye n'igotwa ry'ikibuga cy'indege mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse cyangwa se mu buryo bw'ikirere ndetse no ku butaka abagabo nta mikino ihari bihagaze bite urugamba rwatangiye rute ejo nabigarutseho sinabiva imuziri muzingo murabizi ko nyine n'irandege bagerageje ya Brussels bari bagerageje ngo bakayihagurutsa batabanje kubabwira ko ikibuga cy'indege gifite ikibazo ikaza gakrashinga kandi bifitanye isano nabo ku butaka cyangwa bifitanye isano na connection iri hariya cyangwa se n'ikoranabuhanga rya Bujumbura y'ikibuga cy'indege ariyo mpamvu irandege ya crashinze hanyuma nubihakana uze kumbwira impamvu irandege ya crashinze yego ntabwo byabaye grave cyane imaze n'ubunsi no kabiri ya crashinze kuki byahuriranye hanyuma hamwebwe muhakana nimwe ndibubaza kuki byahuriranye no kuvuga ko ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege rifite ikibazo bigahurana no kunye turi no tugenda tubitangaza we warangaza ukabihakana urinde guhakana ibyo bintu kuki biri guhurirana ese koko nibyo koko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gifite umutekano cyamenye ikiro ndadaye mwibeshye isi reka tuge tuvuga ibihari kubw'ikibazo gihari cyakoze nibemera gukura ingabo muri Kongo bakemera ituze imipaka igafungurwa ndabizi neza Bujumbura amahoro azagaruka kandi umudendezo uryohe n'abashimuswe bataricwa babarekure bitari ibyo ngibyo ivumbi raza gutumuka ngo bihagaze bite rero niba mwibuka neza murabizi ko umutwe w'inyeshyamba wa 23 ufite ikoranabuhanga riyemerera kwinjira mu bindi mu kibuga cy'indege icyo cyo cyose mu yandi magambo bafite uburyo n'ubushobozi bwo kwinjira ku kibuga cy'indege ndetse bakinjira mu ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege wenda sibiza muri cyo cyose ariko bafite ubushobozi ari naho bashoboye aho iryo koranabuhanga ryabo rikora bivuze ngo ni Bujumbura rigira gute rirahakora ubundi kwanze mize bite niba mugibuka neza mwibuka ko bana bagabo bajyaga mu gihe babaga batarinjira batarafata umujyi wa Goma mwibutse ko bajyaga bayobya indege za Goma cyangwa se bagakupa n'ikoranabuhanga ryabo ibyo murabyibuka cyangwa ntabwo mubyibuka murabyibuka dore ikintu bisaba rero bisaba ko hari umuntu ugomba kuba ariyo ukorana nabo afite iyo GPS bakoreraho yamara kugerayo uwo muntu agakorana n'abari iyo bari ntumbaze iyo bari bageza bakora akazi kabo akantu kumve neza cyane bisaba ko hari umuntu ufite iyo GPS aho hafi n'ikibuga cyangwa se ku kibuga cyangwa se muri uwo mujyi kugira ngo babashe gufatisha radari zira hafi bashaka gukoresha niyo mpamvu ndi kukubwira ngo abagabo bageze ku kibuga cy'indege cyangwa se barahari mu buryo bwo kubutaka ndetse no mu buryo bwo mu kirere nimba rero wemera neza ko abagabo bari bafite ikoranabuhanga ryo kwinjira ku kibuga cy'indege cya Goma icyo gihe batarafata Goma kandi bikavuga ko aricyo cyari kigomba kuba kirinzwe ku buryo bukomeye cyane babura kugira ikoranabuhanga ryinjira ku Bujumbura gute mu gihe basa nk'aho bafite ubwo bushobozi ndetse n'uburenganzira ubwo rero nibwo buryo nshaka kukubwiramo ko abagabo imizezezo bashyize ku ruhande ariko byatewe na Neva izirambabazi baza kuzisaba bakazigumaho ubu ngubu umahoro abari amahoro babatekanya bameze neza cyane ariko amakuru hari nayaherera aba bagabo nyuma yuko bamaze kubona ko prime niyo ngabo yamaze gufata decision yo kurasa yivuye inyuma atababariye Uvira akohereza akamena amabatayo aramakampanyi y'ingabo nyinshi ndetse amakuru ava mu butasi bw'aba bagabo b'epfo ngiyo mu nyeshyamba akagaragaza yuko ngo bamaze gukura amakuru yuko intwaro ziri Bujumbura bamaze kuzishyushya nubwo indege byanze indege byine numva byo byanze bo bakupakupye nubwo indege zo byanze bakaba bagiye gukoresha intwaro zimwe bifaru imbunda ziremereye cyane kurasa ndetse n'icyatsi haba Uvira ndetse no mu nkengero abagabo nabo bafashe initiative yo kwinjira Bujumbura isa ayo yose amatara akavaho
ubundi bakagira ibintu bahagarika bishaka guteza akaga Uvira ndetse no mu bindi bice. Volume niyo cyangwa ntago ari yo. Ibyo rero turabyumva gute twabwirwa n'iki? Amakuru aratubwira iki ibintu byamaze kuba ibindi bintu byamaze gukomera. Amakuru aratubwiye iki? Amakuru adusobanurira iki? Amakuru adusobanurira ko kera kabaye, nongere mbisubiremo, kera kabaye urugamba rwamaze kuba urugamba. Amakuru avuga ko mu myambaro yabo y'ingabo z'igisoda cy'u Burundi no mu myambaro yabo ya gisivile, bamwe muri bo bari Bujumbura hafi n'ikibuga cy'indege nabo bakirinze nyine, bivuze ngo anytime mushobora kumva ikintu kidasanzwe. Ikindi mu buryo bw'ikirere abagabo bahagurutse bari hejuru cyane, mu buryo bw'ikirere cy'indege bari hejuru cyane. Kubera iki? Ubundi kwanza kubera icyo bari kwibanda ku kibuga cy'indege nuko bigaragara ko indege zituruka Bujumbura ziri kubahabya nabo, indege z'igisirikare ziri guturuka Bujumbura nazo ziri kubahabya, ziri kubarasa nabi cyane. Yes, nyirago wabyumvise rero. Yego. Aya ni amakuru rero ibiri mu kubera hariya indani imbere mu Burundi. Tumaze iminsi tubabwira ko ikibuga cy'indege hariya mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye cyugarijwe cyane, ko cyamaze gukupirwa amakonegisiyo. Noneho rero uyu munsi inkuru tugezeho kano kanya nuko ngo cyamaze noneho kugotwa, bakizengurutse. Ngira ngo babiteze amatwi babyumvise. Nabyumvise. Ibi tumaze iminsi tubivuga ariko abarundi ntibemera. Cyane ko iryo koranabuhanga rikorana n'ikibuga cy'indege ibyo bita GPS, aba bantu bapinga batemera ibyo tuvuga ntabwo baba bazi imikorere yabyo uko iteye. Bo barabona bukeye amahoro, bakabona bwije, bakumva ko nta kibazo, bakumva ko ku kibuga cy'indege nta kibazo gihari. Ariko ku by'ukuri abantu bazi ikoranabuhanga mwimbere mu buhanga bw'ibyuma ikibazo kirimo. Sibyo? Iyo umuntu amaze kuvumbura GPS ukoresha cyangwa se akagutwara GPS, ngo ubuzima bwawe aba bufite. Nuko ngo kuba rero tuvuga yuko kiyobowe n'abandi bantu batari bagishinzwe, ntabwo umuturagi cyangwa umurundi wari we wese yapfa kubitahura. Ariyo mpamvu baba barimo bavuga ngo turabeshya. Donc abaturagi bo urabizi bo no kurya no kuryama nta kindi, babakinya agatambaro ku maso. Ariko bo abayobozi bo bazi ibintu biremereye barabigira ibanga nyine, bakavuga ati ubwo nyine duteze umutwe nk'umumobwa cyangwa umwogoshwa, tutegereje ibiri bukurikire. Bo barabimenya ariko ntibabitangariza umuturagi ngo abe yamenya amakuru. Ku by'ukuri Bujumbura ifite ikibazo kandi iraza gukubitwa bitewe nuko Neva yagiye gukurura ibibazo muri Kongo. Sibyo? Yagiye kurwana buriya, reka nkubwire, iyo winjiye mu kibazo cy'umwana na se cyangwa se abavukana babiri, donc bavandimwe, wewe wo hanze ukaza kubyinjiramo, bigendemwo gake, kuko bari abantu basangiye amaraso. Icyo ni kimwe, bafitanye isano. Wewe urabyinjiramo nkande baraziranye, unabyingiyemwo bigendemwo gake, ube ku ruhande ntugira aho ubogamira ngo uhengame, kuko bari abantu bashobora kukwanga bombi, bashobora kuguhinduka. Nibyo bigiye kuba ku Burundi. Neva rero ntabwo abarundi bari kubona ikibazo yakururiye uburundi. Rero ku by'ukuri byinshi uyu muntu avuga nk'uko turi kubyumva ni ibintu nagiye mvuga ariko abantu ntibemere. Rero n'ubundi ndakomeza ngewe kuburira abarundi, umuntu wese abe maso ku giti cye, kuko nguye batereye hejuru n'ubundi buri wese asamaye. Niba ikibuga cy'indege cyamaze kuzengurukwa, cyamaze kugotwa, ubwo harakurikira iki? Kintu kiri bukurikire
n'ubundi ni hahandi aho utari burare wahava kare abarundi ubwo ni ukubaragiza imana nta kindi ngewe mbona nakora ni ukubaragiza imana abo ibona ko bazayigirira umumaro ejo hazaza ibarinde rwose imana ibahagarareho ibimane kuko bari mu ntoki z'umwanzi buriya intama iyo yageze mu ntoki z'uyikemura ubwo nawe urabyumva yimaze icyo ashaka intama yo nta kindi bitegereje ni ugutega ijosi ubundi ikiragiza nyagasani kavuga ngo nta kundi rero nyagasani mana wewe wandemye ukanshyira ku isi igihe cyanjye cyo kubaho kirarangiye ubwo ibisigaye intama siyo yo kubimenya biba biri muri gahunda z'uwuyikemura n'uwayishize ku butaka ubwo yo iba yamaze kwiragiza imana nyine ikitegura kwakira ibigiye kuyibaho n'abarundi kazi ni uko uwugihumeka umwuka w'abazima umuntu azabona bukeye akisanga kiri muzima yiragiza imana nta kindi nababwira njyewe ndabona ibyo Burundi bikomeye cyane amazi yamaze kurenga inkombe ntacyo ngifite cyo gukora icyo nari gukora naragikoze ntabwo babyakiriye ubu rero twabwira abantu ngo nibasenge biragiza imana ugenda agenda ariko ashikira mu biganza bya nyagasani intambara yeruye urabona none hari bwigiye gutangira njyewe ndayibona kabisa neza umuriro ndabona ugiye kwaka mu gisagara cya Bujumbura yegeza kwira aho ubona intambara igiye kubera mu Burundi irahera he irahera Bujumbura uretse ko abo mu ntara nabo babe maso cyane kuko imbonera kure zivugana abantu muri rwa rwego rwo kwimara ishavu ariko ku by'ukuri intambara irahera mu mujyi wa Bujumbura nagiye mvuga ibice bizababazwa cyane Kiriri Nyakabiga Jabe ngira ngo na za Kinindo igice gitoya Kanyosha izababazwa za Rumonge Makamba Cibitoke cya Rugombo za Bubanza n'ahandi Ngozi na Kayanza igice gitoya ariko sana mu mujyi wa Bujumbura ibice bizababazwa ni Kiriri Kamenge Muzinda Musenyi Bubanza cyangwa se ngira ngo reka tuvuge na za Buterere hariya hanyuma twavuze Kinama na Kamenge hanyuma twavuze Musaga Kanyosha nibyo bice Kinindo ni gice gitoya Ngagara ni gice gitoya ariko Kamenge yo barye bari menge neza Musaga na Kanyosha Kiriri naho ibyo bice nagiye mvuga Mutakura Cibitoke naho nuko Bujumbura izababazwa cyane ibice bimwe bigiye bitandukanye rero ntacyo tutakoze mu kuburira abantu ahasigaye nabo nibigwarize mu kwiragiza nyagasani basenga imana kuko icyo twagombaga gukora twaragikoze ndumva arico navuga reka tugushimire rero no kuri kw'Imana murakoze namwe kugira ngo mudufashe mugeze aya makuru kubari kure n'ibintu by'agaciro cyane tubihaye agaciro rwose urakoze cyane ngira ngo nimero de telefone ni ngombwa ku bantu buriya nta ubura umukunzi nta n'ubura umwanzi abakunzi bayifata bakagira icyo batwerereye ku biganiro tubagezaho ndibahereze akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 cyangwa se plus 250 78 iyo mikoro ntiguye hasi 58 64 705 ngira ngo twayisubiramwo plus 250 78 58 64 705 naho utaha murakoze cyane yes